Ekisharara kya Byasiina ekiri omu wodi ya Rwemigina hamwe n'eyabunosya omuri Mbara City North Division kikatahirirwa abatuura abakingiremu emboga, ebikwijo, emitumba n'ebindi bihingwa kandi n'abandi bakatandika kuriisizamu. Twine obukwijo bwaitu okwahansi, twine obudoodo nibwo butubesizeho omu butare aha bukoze emyanya yaitu yoona nooreeba turi aha liini ya settlement nibura okututwira aha busozi then hati ahi tukuriira n'ahansi aho mbona hati obwanya bwaitu mwakubutwara ningashi mubutwiyeho tuzenkahi. Obwa hati eby'obuhangwa omu rurembo rwa Mbarara bakwatanise n'ekitongole ky'okurinda eby'obuhangwa ekya NEMA batandikire hururu y'okugaruzaho ekisharara eki kandi batandikire n'okubugana abatuura b'omu byaro ebihereire ekisharara eki okubashomesa ebi barikwenda. Itwe turija tukwegyese tukugambire du ABCD rugo mu kisharara koze ekisharara kishemere kuba kirimu ebikooko ebi n'ebi kandi kine emigasho egi n'egi then wayanga ine ekituleeta restoration orders twaheza kwegyesa twa-identifyinga abantu abatahire ekisharara nituja tukusavinga restoration order ngaruga kuriya bija gakira mu kisharara ngabo kukitahira atugakikayo konka icyo kugira ngo twabantu zarimwe cyo n'ikishuba konka nducyasa butabakishuba konka no kuyebwa mu kisharara no kuyebwamo konka okuyona tunze kushinya kandi notsize bazine Abatuura hoona nibagira ngu eby'obuhangwa nibatonganisa omuhanda basigaho ebyaganukira aha kubanga nibagezaho kubinga boora bainemu ebihingwa bareka bagiga bainemu ebizimbe. Munyankwe nakyo mfumu ngo ekyenyanza kyankizunda nkiriga nkahi ahigura aha mutwe nikikutandikira ningezaho kumanyisa ki nkaza kurra nahurira ngo kuruga kuriya banakero ngo ekyo yoona n'omwanya gw'ekisharara ababiga bakahombeka kandi hombekire nimuhareba nk'oku hari konka haro action yoona eri kutoreka nabo muriyo mwenda kubakwata okureka hati ekyamaani twenda kukwata okingo tudoda nkahi muri omu kisharara abo ba factory tubakubasa kugira omuringo gwo bakubasa kukoresamo amizi gabwago gaza kushobora kuruga kuri omu factory ekintu kwiki kikareka kubonabonesa abantu abo kuba infect omu factory batekamo emibazi mingi yari kuba nerugama kandi icyo kintu ko kutwiya cyatahira abantu abo kuba ryo myanya ejo nabo bashinga kwandi bagira ubwiro bagira ki batunga. Aba bahirwe birabera na kimwe kuba bihireme byabo kandi abarayanje ebihingwa byabo nibija kushishwa. Abari ya social media no maraba akambaro bakura mwara birafurata zibarumba shenye nabanga habazirebe tine furati ninge chombeke kiragumu mu kishara cyo tikwenda kubabiha washumanduija bemurura Kampala ejesha inkubagambira turyo mukoti nimbaza kwa mutakuchimanya nabari omurwizi abayembekero mu rwizi Katete Kashanyarazi Rugazi muracurire hecho ubwo mushango gwaheza kwa guti actually twine na directive minister ziremo ndabona barumbargemo. Ekisharara kya Byasiina nikimwe aha bisharara ebihango biri kukigena amaizi agarukuruga omu rurembo rwa Mbarara agarukuhendera gagarukira omu mugyera gwa Rwizi kandi abatuura bakora norya Kyahi Kaburangire Kitambwa na Kagorogoro abatwire haihi n'ekisharara eki nibo barateganisibwa omu hurura egi. Aha bwa TV West ndi Aidan Bataringaya.